kumsang ni somni pathum March ni somni le panga ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong zong te in jawain chibai kan buk le thau cheu ane US in Syria ram chunga air strike ane zon huloka Fox News chuan South China Sea le ache vela China le US in kara borok thalo tak chuan zualam apan chole tameka Beijing le Washington in mumona lo chok thar le ta hi achan bulpui bernia ansoi chu South China Sea China in kan clear karani tia aklemek clear kar te tak te om trau mai Paracel Islands tia ansoi chu US warship ten nai vai taka an paltlanga hetianga US warship te anchet dan hi China chuan dan bo chet na le anram laka poisena lian tak ani tin hanpu ani US indolong lian guided missile destroyer USS Milius tia ansoi chu tunkar ninga nikalta khan Paracel Islands le ache vela hian haluta Fox News hian report anpek dan chuan ninga nia guided missile destroyer USS Milius si Paracel Islands che vela alutan tir hian China chuan alo social toa China tan chuan US indolong zinga po laom berta zinga mi USS Milius kher Paracel Islands che vela avalu thichu Paracel Islands si anram anga anklem hlan donani chuan lo thirliam ngot chi chu ani haulo ani USS Milius si Arleigh Burke class Aegis guided missile destroyer US in anei ania hein dolong akal na huna pianga hian US military lama thunai na sang taknai most senior officer chu helonga hian hachuang nge thina hein dolong hi China hian lo chai boita sela chunglama tanga thupek lak kher ngai lowin most senior officer tia hansoi helonga United States Navy officer apo officer sang tak rank nei hian beijui venghal tura thupek pethai turin authority anei bok ane South China Sea Paracel Islands si China nilo ramdang jinga kan clear karani ti anom nuala heiwang hian khovel media rang te chuan clear car in July mek contested islands sani tin an pungzar hlom ani ti chuan he US in dolong hian Paracel Islands si avan hai lea Beijing chuan kan thunai na huam chung kan ram chunga kan ro rel na chu zalo takin US chuan apal zama Beijing sovereignty habo chiat baka Paracel Islands si security thila himlo takin hanron siamani tin Beijing hian US si apu boka mase Taiwan le Vietnam ta chuan Paracel Islands si Chinese clear car ni lovin keimani clear car ani tin anlo pongzar ve mek bok ani ti chuan hei hian ngong anei lian chhozela China in US apu na zongjong hi US chuan an hnol thu an puanga helai mun hi international waters ania international law nuaya he tuipuya hian englong po kalphal ania freedom of navigation operation chu kan kalpuya ni anti thung mase heng ram pathum Taiwan te Vietnam te China te hian Paracel Islands chevel hi englong point an paltlang donani chuan kan hnena phalna permission an la phot turani tin amma dai to khan han lo puangzar to hloma mase tun haya China hian Paracel Islands le ache vel hi anram chungang maya hachai bolzui ta ka wangin US in dolong te an kaltlang hi Taiwan le Vietnam te hian soisel na anai ngai lowa China in het hier kar nei vek atum chu dang chat tura US hian malak wang ani deu ber ani US Navy 7th Fleet thupuang tu Lieutenant Officer Luka Bakik chuan thuchu asiam danin South China Sea hian sumdona chi rang chu zalen taka kalpui ani theina turin tuipuya mainilo tuipui chungzon vanbo ruaka te thona manga free trade zalen taka sumdona chu kalpui ani theina turte South China Sea chevel ram rang littoral nations ten zalen taka anman theina turin Paracel Islands chevela hian US warship ta chu thonlu ania United States of America chuan South China Sea he area hi engram point an claima anram chunga rinlu antumani chuan chunglaka chuan challenge lian tak kan pea khovel puma hian maritime claims si kan pom don lawa international waters ta hi ani nang takin man ani theina turin
zalen takin kan hongdon ani anti Beijing hian nasataka asoisel chung hian guided missile destroyer USS Milius hian trumni ngot mai Paracel Islands chevel hi apaltlang non lea hei hi China chuan Beijing am chia silawin na tak takin demna thu an chua South China Sea le a chevela boruak pangai tak chu thalo takin anron thak thenga US Indolong zongjong te hian he tuipui hi arang thayang perin chua san vek turin kan hriat tirani anti mase hetianga Beijing in hawauchung hian US Navy 7th Fleet 2.2 Lieutenant Officer Luka Bakik hian Paracel Islands le ache velte South China Sea hi US Indolong te hian kan chua san don lova international law nuaya international waters ani angin security operation chu kalpui chunjom zel hani dona routine pangai angin tuipuya security operation maritime security operation chu conduct chunjom ani tin voin khan hapong zui leta ani bakik hian asoi belna chuan US hian he tuipui chunga hian operation nain kan thlona te kan thlotir chunjom dona US in Dolong USS Milius po hi helai huna hian voin theng hian ala omrenga international law in minpom sakdan angin he tuipuya hian kan chajui zel donani ati South China Sea borak tharom mek chungchanga hian the independent in report anpek dan chuan US le Chinese warship te inkara in hirngona lian tak mai achuak chomek zela voin hi ani ni na ani toa US chuan contested area disputed Paracel Islands le achevela hian US Navy destroyer USS Milius chu voin hian thonlu le ania hei hi Beijing chuan adulo wangin Paracel Islands chevela hian ain dolong te aron tirlut ve boka tuntrum hi US Indolong le Chinese Indolong te mai chana anin ton voi khatna ani tin han report bok hetianga boruak thalo tak mai US le China ten South China Sea vela annai mek lai hian China chuan US farm pakhat Beijing khopuya om chu alu chil thut maya he thil thlan hun hi tunkar tir lampang kha ania mase fin fiana mumal tak aom thailo wangin US farma na thok tu ta hi engtiangin nge Beijing hian anti hriat anilowa mase voin lama thu thara tranga alan dan chuan US farm anvalu chil thuta na thok tu mi panga ta chu Beijing hian in khungkhran na hmuna andani ti anpungjarta ani The Wall Street Journal chuan report anpek danin he farm na thok tu China in an man tak chung ta hi anmangang hlea thu choin trom ta siamin US hian chan chuan na thok thuai turin an nge na hei baka hian mi puiten an thlop na le an chung koin har sat na an to na chu hriat thiam pui turin han ngen bok ani Reuters News Agency report anpek dan chuan hetianga Beijing khopuya US farm pakhat Beijing a thunei tu official ten lu chila anwa thon thut hun hi thotan ni chahnulam pangkha ania Reuters News Agency chuan engthil nge thengjui ta ti zona Chinese Foreign Ministry nena anzo chu chanamu mal tak andong zui talo ani The Wall Street Journal chuan hei hi Beijing in thila hriat solwanga athil ti nia an hriat thule an mi man te po hi an chole thuai an bai sai thu an pongzara mase Beijing atang hian officiala thu chua hemi chungchanga hian engma tun thleng chuan ala omlo ani US le China in dolong te mai chana in muthai khopa anin nep voi khatna South China Sea athen mek lain heti lai hian Reuters News Agency report anpek dan chuan US citizen pakhat chu China chuan anmanani ti anpungjar leta Reuters News Agency chuan hetianga inman na hi thilwang tak ania Beijing in anman hi American spy nia anrin wang ania ama hi kaili ni in Chinese American citizen ania chumiam zia chu Chinese khole tuini na ania chuti rol chuan American khole tuini na anai bok ane nizan zanreito taka khan US ambassador to Beijing chuan US sarkar hena hemi anman kaili hi Beijing hian an chua thoi thaina turin chak taka mala turin ngen na ati chuaka Beijing a US Iowa palai na thokmek tu ambassador Nicholas Burn hian
kumnga dai kalta khan US khole tui mitran khat dang tenen Washington DC a in mu khom na meeting a hoi hota heta hian kaili hi atelvea heiwang hian US official zinga Beijing chuan achiara China ram chunga aron luta ti chuan US tana en thatu nia puin US le China in borok chetak mai anei mek lai hian en thatu apuin man ania Shanghai tanina khung ani thu an puangzar bok ani helai hmunai hian US ambassador Nicholas Burns hian vatloin chibayatuma mase hetanina thunai tu te hian chibai po an phallo ni in an report bok US tana en thak na thok tu ani ti finfia na Beijing hian pakhat ma anei lowa ama ngai po hian hen puna hian afilhim thu asai baka afapa point hen puna hian engma thiam lo na anei lowa za in thiam lo na le in nam hnoi na anei lowa ni tin asai chuak bok ti chuan tuna hian US le China in kar bo ro ka chuan diplomatic lama anin dorton na chu a khailak meka chuti rolin military te in machon na atheng mek boka South China Sea anin dolong te in epin in muphak renga anoma hei hi khovel pian tiratranga US in dolong le China in dolong te in machona an din voi khatna ani Reuters News Agency chuan silaya puak lawa chu chau chu an mabak ani toa silai voi khat po apuak ani chuan in dona lian tak a hring chhuak ngai don ani tin han report bok ani Russo Ukrainian war lam lohoi vela thungila Euronews in nizan zanlai vela report an pek dan chuan Russia hi achiai ta deuh in ahriata achan chu Eastern Ukraine frontline tam taka amahruai tu ni na haumek tu Wagner Group head Yevgeny Prigozhin chu mangang takin atong chuak le ta Russian sipaite beileta norlet turle Wagner Group sipaite nataka minorlet turin Ukraine chu anin bot sai meka tunma zongjong khan Ukraine hian sipai hetizat zat hi anayang ti hi rin ngai na po kan hrelowa Eastern Ukraine khochak lampanga frontline zongjonga Russian sipaite Wagner army tele rebels ho kaimani min puitu zongjong ta chu Ukraine sipai reserve battalion noi ni chuangzat ten bei pui thaka min bei turin anin bot sai meka offensive operation Ukraine sipaitan kalpui tura rom manna anei mek hi a hlom hlea chuwang chuan Bakhmut khopui chung le a chevel zongjonga Wagner sipai om ta chu ven him ani thaina turin Russian Ministry of Defense hian chaktaka mala turin kaphuta baipui thakna athen mangai hian supply kan mamo chi hrang ta chu ron thon thoi turle Bakhmut khopui chunga kan sipai ta chu veng him turin Russian Ministry of Defense si kan bai sayani atibok heti lai hian Ukrainian Ground Forces Commander Alexander Syrsky chuan Russian sipaitan Bakhmut khopui chu direction hrang atranga minnor na jinga kantana harsatna min siam sak thei lom chun tlem te chu Wagner Group element ta hi ania Bakhmut khopui le a chevela hian Wagner sipaita hian frontline a hian advantage tam tak anaya mase chung jongjong ai chuan Ukraine sipaita hian advantage kan nei that zo ka wangin Wagner mercenaries ho ta hi nuai chimit vector le helai munatranga thua fai vector hian Ukrainian force ta chuan an bai zui zelani ati hetianga thuchua an siam mek lai hian Euronews chuan report an pek danin thil thlen dan chu hetiang hi nimek masela Russian force ta hian Ukrainian sipaite an position mun tam taka abik takin adivka le ache vela Ukraine top ground forces commander chuan Russian sipaiten min beina chu anla chunjom mek zela Russian sipaite hian equipment chi hrang an nei that zo ka wangin thlasik khowat tak nuaya khan winter campaign nunron thak takin an kalpuya khatianga an chetna wang khan mun then khata Ukrainian armed force ta chuan nungtol na kan naya mase hei hi kan nungtol hlen na tur anilowa kasipai zongjong ta chuan spring counter offensive operation hi thlasik khowat nuaya Russian sipaite nunron thak taka anron chetna huna tele andin channa huna ta hian spring counter offensive operation na tak chu lo thei loin kan kalpui tran thuai don ani ati
heti lai hian The Guardian in voin chun dar som pani vela report an pek danin Chinese President Xi Jinping le Russian President Vladimir Putin ten Ukraine in dona chungchanga in biak na an nei atanga nirei lo tea US President Joe Biden le Canadian Prime Minister Justin Trudeau ta chuan Ottawa khopuya in biak na an nei vele ta he in biak na an nei hun hi nimin zirtop ni kha ania India tai ma chuan an in biak hun hi nizan zanlaya pel nu kha ani heng ramkhoi tulu panni ta hian meeting poimo tak an nei zo nuwa hian joint press conference an nei zui ngala heta hian US President Joe Biden chuan Ukraine beina turata na China in Russia tranpuina na ral thuam thon atum chu tunthleng hian thon alani talawa China hian ril rutang aputa nia ahriat thu asai chuaka US Intelligence Agency Shrang Tele Canadian Intelligence Agency Shrang Ten Anjir Channel report an pekatranga halan dan chuan China le Russia hian Ukraine daudal zonga thodun na cooperation engma an nei lawani ati US President Joe Biden hian Prime Minister Justin Trudeau nena in biak na an nei ma hian Canada Parliament ma thucha soina hun amanga Khovela khoiram po hi NATO member hani chuan chung NATO member ram ta chu ven him ani dona NATO territory in chikhat po hi ven him na khau tak noya kalpui ani dona ni ati joint press conference an nei na hian Canadian Prime Minister Justin Trudeau hian tuna hian Khovela thil thleng zongjong zinga hian top issue chu Ukraine Russia arun mek na hi ania tranpuina chikrang sumle paite ral thuam manga tranpuina te hi chakjokin khovel ramkrang te hian kankal pui atrula Ukraine chuan tuna hian Putinan nunrong takle barbaric hunlaya indonarap thak takang mai khan thisan chuanarap thak tak Ukraine ramchunga Atlantira barbaric invasion hi tunlai khovela pomthei ani tolawa chuwang chuan Putin adau dal tur hian Khovel ramkrang te ronding chuak turin kasom chauni ati hetila hian voin chun dar som pani le achan vevela khan The Guardian in live update anai dan chuan Bakhmut khopui chunga in dona chu a alin haron al chuak luya Russian sipai ta chuan missile le rocket te heavy artillery chikrang tam tak mangin Bakhmut khopui chung hi an beimeka Ukrainian Armed Force ten Bakhmut khopui veng him tur hian thei top an lo chua ve boka tran an lo khona lama hian Ukraine sipai ta zinga nunna chan le liam tur enge mozat anoma Russian sipai nunna chan tam tak anom boka mase Bakhmut khopui chunga thil than mek dan hi chiangkwang takin khriat thei ani rilawa Russian sipai ta hian beipui thak na an kalpuina chin huam hi antizau tiala Ukraine marlam panga rambung thren Sami province chunga Bilofilia town chu Russian sipai ten bom mangin nasa takin han beiboka he beipui thak na wang hian Sami region chunga Bilofilia town a hian civilian poisailo mi somin nunna anchana mi somni chuang chatin hliamna tak an tur boka helai mun beina tan hian Russia chuan long range missile a mangani tin han report bok mase hetianga Russian sipai ten beipui thak na huam anti zaumek lai hian Bakhmut khopui tang hian Ukrainian Armed Force ta chuan Russian sipai ten beipui thak ka anron beina chu lodang chatin Bakhmut khopui mun than khata tangin annor chuakani ti The Guardian hian an report tel boka Moscow sipai ta hian ralhla tak taka tanga missile le rocket te heavy artillery chikrang manga anron bei chiam thina wangin van boruak chu ahim lo hlea Ukraine khochak lampanga khopui lian tak the next region chung Kostiantynivka khua po beipui thakna kalpui ania Ukrainian civilian poisailo mitam takin hliam hantura Russian sipai ten Kostiantynivka khua han beina hian mi pangai nunna anchana pangazinga mi pathum te hi meichia ani thu report ani bok ani Kostiantynivka beina tan hian Russian sipai ta chuan S-300 anti-aircraft system atangin missile an kap chuaka hemi mang hian Kostiantynivka hi an beyani tin report ania
International Committee of the Red Cross ICRC chuan report anpek danin Ukraine ramchunga indona mun rang zinga Bakhmut khopui chung le ache vela indona chu indonan kalpui dan laom berta jinga mi ania civilian singkhat chuang vel ta chu din mun thalo taka anding meka heng mi te hi kum upatak tak te ania athen ta chu pian phunga rualban lote anni boka heng mi te hian antorna satna chan chu Russian sipaitan Bakhmut khopui le ache vel jong hi an control na hnuai da tuma bom le missile tam tak manga an beiranga wangin heng civilian kum upatak tak le rualban lote hi an nun na tan poa din mun der thong taka anom mekani tin International Committee of the Red Cross chuan an report bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo ta khan milo subscribe sakjal turin kan som chawa ti chuan lowin en kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theudonia